Shida nini? Thutha wa riboti kwiyumiria ati kaunti itiganite kuma mwena wa Gicũa-inĩ ni imwe cia iria itigitwo na thutha mũngũrũrio-inĩ wa ngari iria itathingatĩte weru mawatho ma mĩcũkĩ. Rĩu matereba na makangao ni maikitie makaya mao kũrĩ rũhonge rwa Road Safety Association makiuga atĩ ni makuithĩtio mĩrigo ĩtarĩ yao nĩ ene ngari. Hata mimi nimekubali kufuata sheria, nitakata kila kibali na nitafanya kazi, lakini serikali pia ituangalie. Kuringana na muikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa matereba ya Abdalla Kadi, nĩoigĩte atĩ mũrigo mũnene ũbatiĩ nĩ gũkuithio ene ngari, kuona mwena-inĩ wao nĩ mahotete kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yothe ĩbatiĩ nĩ gũkinyanĩrio. Sisi kama madereva na makondakta tuko tayari kucomply, tuko tayari kukata dokumenti zote serikali inahitaji. Isipokuwa nao kama matajiri hawatarekebisha gari zao, sisi hatutaruhusu madereva wetu waingie kwa magari yao, kwa sababu tumeona driver yuko na document zote serikali inahitaji, lakini anaenda anashikwa kwa sababu gani? Gari haina belt. Anaenda anashikwa kwa sababu gari haina tairi imeisha, ambayo hiyo ni makosa ya nani? Ya tajiri. Na iwapo pengine driver wetu atapelekwa kotini, mimi kama chairman ndio natoka hapa, aidha niende Diani, niende Likoni, niende Kwale kumtoa, utakuta tajiri ameenda amechukua gari yake, kama shida ni ya tairi ameenda balisha tairi amepeana driver mwingine. Mwena-inĩ wake muikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Road Safety Association David Kiarie nĩ ahinyĩrĩirie mũrũgamo wa thirikari harĩ mũngũrũrio ũyũ, akiuga matikũregeria kamba nginya rĩrĩa ngari ciothe guothe bũrũri-inĩ igũthingata mawatho maya. Tunaenda hivyo. Hakuna gari itakayoingia barabarani kama haijahitimu sheria zote za michuki. Na tumesikia mazungumzo kidogo, mwenyekiti wa association ya matatu Mr. Kimutai akisema hakuna governor anaweza kutupigia simu. Governor ziko nyingi kabisa. Kwa hivyo ni asiambie watu wake wasicomply kama kiongozi, ahakikishe anawaeleza mambo yalivyo. Atongoria ya mararagia hĩndĩ ya mũcemanio gatagatĩ ka matereba na arũgamĩrĩri a kĩama kĩa Road Safety Association muthenya wa ira. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwihaki wa Ndogo. Shida yetu ya South Coast